ka Office Jong District Social Welfare Officer Southwest Kasil District rangkat ke jingit relang bat ke District Suncow Hub Empowerment of Women rangkat ru bat ke District Legal Service Authority Southwest Kasil District hani kesengi kalai terai kuno pra arjar pusau kalayo benrake ya ka International Day with Person on Disability arjar arpusau da ka babu ru ya ka phang pedeng amplifying the leadership of person with disabilities for an inclusive and sustainable future. Hagabaya kanila penlong han activity hall Maukerwat Southwest Kasil District. Hagani kesengi la Wandon Langru daikong Nosmi Hasha Chief Legal Aid Defense Council harangkat kejingedon lang UI Tariang DSWO Southwest Kasil District batla penyaj kejingelang da kakong dari suk marngar. Hagani kesengi kerpang jong kibadon jingduna hagid kodmen layo ruban odi okek markijing ais ngobha dagi jain kup thia ya barok ke bawan hagani kesengi kum kada kijing rakhe lekmen advance Christmas. Nama kata ini dia kembali long. Lagi day, bat ye, bat burung, komik beliau
Kibakorda at kibaterpang hanggang imlang sa alam ng suni. Te PW PWDs don nak net setiap bakon PW kibakorda bak kibaterpang ha imlang sa alam ng suni. To ay pagani sini pangirat ke yang internasional ke Turki PWD kan bang sini dan jumhur bak berjok. Boleh sibun, boleh betul di bawah.
Office of Legal Service Authority. Pokok the district attorney leader and the Office of District Legal Service Authority kan office kalau pokok district court mau keluar. Dimaki udah tindak ha hidup kamaan dari kepekaan kita akan video ini apa kita akan masih orang Chicago nama aku panggil ada ini sekolah kita syariah ada yang kepekaan ada yang kedua ya kita dibuktikan ada yang kedua ya semua serane misal kita ni hasil grafis ni hasil di sana kita dibuktikan dan kita dibuktikan serane nama itu yang kita ada Henry, lembaga juga jangan di Office District Legal Service Authority kahapon susu yang kukini diberi benar benar dari kepekaan bagi tentang masih orang Chicago. Ila akan terbang ke Jeneral na dari Office. But ako kanikaan ke dalam ketentuan balada di dalam hidup percuma di bayan kita sendiri berpikir akan ko district court nila akan ko high court ko supreme court ko juga kita berkaitan special public prosecutors kita kabut kita itu di bidang sarkar kita lakukan banship yang mungkin di rumah kita pilih diberi benar format di dan tentang kami dalam HBD kemerdekaan.